to ala kasi hinya sep kane kasi kasaka challenge 1 versus 1 kata kata ikan sai but dead soul jadi banyak kun 1 versus 1 ka challenge ten tip mano ba kam tibit na pleng jong kini armu tingin ya pet mano kita ba kam tibit tem dang idang spaghetti iba dead soul to iba dead soul lai ikan sai ba idon shati ba ikan sai lai daw global dead soul la pasyang ban siap dai pad damage ai kan diat ro to arpo damage 21 damage dead soul layo Tôi dead soul là persiang hi ban le kat kum ka skill ka jong i hang ne jong lại lại cái dead soul thum sap tôi dead soul là change ka position ka jong i layo 16 damage 23 damage. So here we go the fight do okay dead soul là sharp damage okay dead soul là sharp damage isa stang 112 HP. Tôi đang healing ya la dead soul là change ka position tôi you can say là oh, damage dead soul là bam damage dead soul là bam si bam damage. To 23 damage 17 damage ilayoy dead soul hang ne ka jing khun kalau sang yai ka jing khun bakam song shit hang ne man ta to dead soul dang abi kanzi it mean kansai not kanzi here we go to fight oh my god to hang ne ka jing khun man tang in yapet oh dead soul si dei tai balay score fast point headshot to man tang in expected so ya kanzi kene ka round ka ba expected say kansai I mean to ka round ka ba ar kala ya man tang in expected ya kansai to kansai use global idang tay kata ka ying kabanya da to dead soul lawan na din yung cancel labam damage ka HP to here we go dead soul don hindi kanzi to cancel la chain ka position ka jong ni cancel dang mod ban healing ila ai do DJ unlock skill to cancel la your dead soul cancel last dang ban push sa jaga ba ni dead soul to cancel la push to man tangin page mano ban score ya ka point ado in score bang i dead soul kamot lalong ar point la score cancel lalong para mercy point to kamas ka dapat jong shit okay dead soul lawan na din to cancel la sim cover ya la di to here we go ila push to cover to ang naging kun to here we go damage okay that's all layo arpon to that's all layo arpon the kansai still 0 point to nilay mentang idang ipek bang kani ka round ka balay to mentang la ka round ka ba half expected saya that's all to kata kamas ka bada isong shit si sado kata kamas ka bada isong shit to kanzi to that's all layo kansai to that's all la chain ka position ni to ikan sai la prasang ban shoot ng bay that's all sim cover ya la de daw global to here we go ka fight here we go okay that's all baspit haban ayaw taw global hang ne ka jing ko naman taman ta ka jing ko that's all last po global ila like tay la use global biang okay to that's all bada isong shit siya ka game 1 versus 1 here we go that's all layo damage bala siya damage la de here we go okay that's all stang balay no 57 HP stang san punyo HP dang sa mantan rep punyo HP dang healing dasol dang healing kan sai lawan push to jing kon to lay dasol use global biang sim kabar yala de to dasol dang healing yala de to kan sai lawan dasol la use global to jing kon wan kan sai dang one ban one push to dasol la change position to here we go ka fight dasol bas pira ban use global dang layang ta jing leg no jing i Agto all that's all. Good job. That's all to ikan sai layo 1 score. Arla Shipon. To mentag la day kapot ban spectate sa ikan sai. Kajing yakun ka bada isong shit adu kata ni. To ni ngilas dang sa round kabasaw. Kanay ka day sa round kabal o nga baklam day kabasaw. O kaday ka round kabasaw. Okay, it's okay. To ang ikan sai layo that's all ngam tip what he means kanzi. To ikan sai la sim ko bari la daw global. To ikan sai. Okay, that's all. One push. Okay. Come on, Kanji, you can do it. Arlashi ka score. To that's all lawan. To ang nay kan sai lalay push. One layo damage 9999 plus damage. Here we go again. Okay, good job. Nasto Kanji, here we go again the fight. Oh my god. Oh, kajing speed yung ikan sai ban I use global lalay na kajing yap. Kan sai la shen ka position. Yala de man ta. To man ta idang page na din lawan brother. Good job. That's all layo life point. You can say but still 1 point. Kan sai day but bit haban na kay. Balay kum nepat. Tong nelas dang sa round kabasan. Here we go again. Tamantala di karawan expected siya that's all. Toy kanji las dang ban one push. Tong ne that's all.
Rồi bây cái này cái fight menta. Okay, that's all the speed bam damage là đấy. 151 đang sa cái speed jungi. Okay, that's all layos da ka skill jong alak. So here we go. You can see him tip hai by don that's all. Ang này cái jungi kun menta. Okay, that's all layo juga badon you can see. Oh, that's all stang malay 1 HP, 4 HP, 5 HP, 6 HP, 7 HP. Rồi that's all là sim cover là đầu global là kết cột là đầu global. Okay, so that's all là sim cover. Okay, that's all là lệnh nó. Kita ke score kalau to la 3. You can say là yo art score but that's all la score. Kita minta lah deh sekarang expected ya ikan say. Cho nghe là đang biang sa cái này cái round. Cho này cái round cái đây cái round vấn đề expected ya iba can say. Rồi can say đang wat ya that's all ila yo that's all bali ai đầu global hang thi. Okay, can say là bam damage but ila late no. That's all only 2 shot. Tham can say bye bye. Okay, cho cái score kalau long 4 la 2. 4 là tu tôi desol là yo south point but it can say idang sa r point to mentang la di karang ban spectate say that's all to kana karang kelas dang menca page mano ban yo ra but mano ban yo bam yang ka boya to hang này desol la can say la one point desol la sakot hang po global you can say la sakot apo global you can say la sakot apo global not can say that's all I mean ito kajing bakal kadon kajing improve tam lelay ngene page kajing ko bida shit desol la bam damage 135 HP dang sa you can say lawan na din, you can say lawan na din. Here we go. Wow, miss shot. You can say la sim kabar yala da kajing speed kakti jungi. Ang kajing kun minta kabansawan. Kajing kun kabansawan ane. Okay, that's all lalay no. So you can say la yo light point but that's all sound point. So minta karound la day karound expected say you can say. So kane karound expected say ba can say. So kajing kun kabada siya ngam tip you can say balay. So you can say la like push. Kinsay la user ka skill jong ilog ilalay ban push. Okay, zero damage pat yo hit ray one amo one okay. What? No mo dangal kalet. Tom lelay. Ya sada ki way kintin la dapila kalet ko way kintin nang nekan jing kun. Okay, to dang like. Ang tu that's all labam damage. That's all labam damage. Ang tu labam damage biang da ka MP40. Okay, ang tu jing kun. Oh my god, you can say dang like. That's all dang like. Ang tu jing kun. Oh, good job. So you can say la yo saw point. That's all la yo saw point. Ka point ka long marka ju. Kat uno batam layo ra yang taka buya teman lari ke por karang perspektif saya dead soul. So here we go. Tong tang kermen kat kum kajing kermen ngam nang banong mano ta bajob mano ta baram tongin saya pek hang menta balai kene ngantit oke to katu kadai tang kajing samtiar yo balai sekia dunatiar hende katu kadai ban yapan i kajing ing mar kaliang ban ya samlang kita kitiar lada pimdon ai lang kum tang ni melong kajing kun ngene kajing kun kadang ya that's all labam damage kadang sa 128 HP badang sa rồi ikan saya lawan chain ke position jong i. Oh, that's all lakar ko dia ada global. Okay, so you can see la Shina global, si Shina global. Okay, expected to Kansai. So you can say don't habar jong ka global. That's all la sim cover la de pelun daw global. Okay, to that's all lami habar hang nagajing kon gayay. Okay, kadang like pat ngat mano-manoro. So you can say la don siya po. That's all la don hajrong. Menta kerman ya ka headshot. Kerman ya ka headshot. So that's all la siya niya position jong i. Okay, Kanji lawan hajrong. Tang nagajing kon kaban saya menta. Rồi kinh sai lawan na din jong pi, kinh sai lawan na din jong pi kajing kun. Okay, dang like. Kajing speed kajing use global kini. Okay. What an idea. Wow. Okay, ka last kajing ikun kabat kaddo. Ani kabada isung shadow kata kabar da. To you can say la sim cover saya lade. Lakit ko lade da global. Okay. Ngin mano bajob. Okay. That's all layo sun point.
kini kita kajing ikun kepada isyong shit sisang ada so layo sun point sau sin yap but damage layo 1000 sun spa sun pokendai ikan sai pan layo sau kill sun yap sun sin yap ka damage yung iyo 1000 nyaus pa ka damage kalong kabahe kadai ikan sai. Wow, what a nice good, thank you kublish buni fibro ya subscribe. Oke tong nyeng ilas dang biang ya kata ka round kabar jong kata ka silent 1 versus 1 namar ba ngin penlek kai ka best of 3 ngin pe nya kata ka best of 3 mana ban yora te ya ka first round la yora da dead soul ngin pe saya ka second round teman tagi dang expected ya ibakan sai kana ka dita jing expected ya ibakan sai. Cái rồi kinh sai đang dạy sắp răng bên công đậu global. Cái rồi kinh sai là gì dead soul don hadin jong iba kan sai. Rồi ikan sai dead soul lawan push ikan sai. Rồi ikan sai la scope naga jingkum bakala. Chom nilai kamas kadang yan. Nyampe ya kini ada isung shit sapi wat kiki jungar kiki tuk dak ngasuk wa sebamba day mga bandan lang hati hang po. Ani ngadak trang sapi bandan lang sti sapa ketika thama. Rồi ikan sai lai dead soul klem padi ikan sai one shot headshot rồi ikan sai lai yo 1 point. Rồi ikan sai lai yo 1 point dead soul đang still 0 point tapi mentala day ka round expected saya iba dead soul. Dan here we go ini dead soul. To kene ko raw expected ay basol dead soul kalayan tingin pe mano kita banyora ya kene ka second round naka best of 3 mano banyora ya kata champion best of 3 rồi dead soul lasim kabar daw global dead soul lasim position Tuang ne kajing kun kadang okay dead soul layo damage la de prapo pra HP ka badang sa layus no daga skill jong DJ alok okay sai don hajan jong dead soul la hap sen ka position jong ikan sai don jadi jong dead soul layus de global kajing kun ka bada isong shit adu kata to ikan sai lawan hang ne kajing kun kadang dead soul bam damage kan sai bam damage dead soul sa stang 29 HP kan sai dead soul sa stang 32 HP dengan pe ikan sai sa 46 HP kidang ya healing baru arngut para badang ya healing to ikan sai lawan push dead soul law le nadin la change ka position dead soul la kawang da e do global yala de to pe kajing speed jing kawang global jong iba dead soul to ikan sai lawan nadin jong dead soul la le push abjika badon jong ikan sai la kawang da global to dead soul dang sim cover yala de dang pe hai don ikan sai to ilai jaka badon ikan sai mentai dead soul push ilayus ka skill jong iba alok ikan sai lalit push okay dead soul lalit push ngamot banong okay to ikan sai layo ban kill ya dead soul kamot ikan sai layo point dead soul part still 0 point to kani kadai kata ka round ban expected saya iba kan sai to kani ka round ba expected ya iba kan sai lu kalayan kalas dang tongin page menta to kilaya don lupa jan to ikan sai layus daga M18 bet kay MP5 okay ikan sai la thmu ban lik push no namar ba ila thai kata ga yang siang haju tai la thmu kata ga jing lik push to ida sol la push sajrong ang ka jing ikun kalalong blues to ikan sai la hang to ka jing ikun kalaya ikan sai la bam damage kadang sa 121 HP to ikan sai la hai jaka badon iba dead soul to ikan sai la ker da global kanang ba dead soul 6 la ban Q 11 cross sa jaka badon mai to dead soul don hai ngam tiếp to dead soul don hang ne to ilai hai to ikan sai ro ilai hai badon dead soul try yo let's say kata kala belong ngam tiếp to dead soul la don hang to ikan sai la like push aja ka badon dead soul hang ne kajing fight okay kajing speed kajing kawang jong tau global ila cover ya la de ban light ban ngat tau guli jong kajing yap am de guli jong kajing im tet like tang da ka treatment gun kin kyong ma ka treatment gun to dead soul dan hadin kajing speed jong even use daw global ila like no ban ngat daw guli jong kajing yap to hang ne kajing kun kadang ya kajing kun kerkut ya la de para maki hilai don hang ne hajan okay para maki hilai don hadne hang po am tip la shoy siat kelumar to ikan sai la yo kill ya dead soul kamut kapun jong kalalong live point dead soul still 0 point tam tala de karaw expected sai ba dead soul katu kajing kun kabam ta kabala ida long comedy palat kilaya kerkut baro arngut ya la de hapo kaju kajaka daw global kim yanang su banesiat kim ya itu su namar bah lai long close palat tekil su ya siat rumah
ikan sai layo ban score kayaknya tu por teman tala de karau ban expected saya ba that's all. To here we go ba that's all. Ngila expected ya pi to la kai ba no kan ne. Pi la dak still 0 point ikan sai layo light point. To ang ne kajing kun layo I para maki to ngam tip kile yo ne. To hello hai bye bye to ya chat yes yeah yo pan ang blai yes serkai chong suki kum usim ye kidur kmat jonga baba habreu pinam yo na kas ksem jonga kabasma oke to ta kalas dang kata ka fight ang tu ka hap dan kam mo ban pan fresh kata ka jabing ka jing shot ke to am nile tang ne ibada sol dang pe ya ita ikan sai hai don ikan sai wana din dat sol impat yo ndai ikan sai lamis ka tu ka jing shot ka jong dat sol light na ka jing yam to hang ne dat sol bam damage dat sol bam damage to Dasol layo sa skill. Oh my gosh, nga dangoy dasol layo sa skill dong DJ Alok to ikan saya layo. Sound kill. Nga nga bakla not sound kill, sound point. Ikan saya layo sound point, dasol still 0 point. To kani kada kita last round lada ikan saya job kemud. Lada ila ban score biang sa si point kemud ikan saya ila job. Naka best of 3. Telara. Idasol score mentah kemud. Kamach kadang ni hai pertanyaan. Kita ngin pe ya ka first round la ro ka first round la yo ra da I dasol te man tay second round tengah tengah la yo ra da I kan sai te ngin sampai haka last round kan kata to kan ka la dai ka round ka ban expected ya I ba kan sai to kan ka round okay ani pen angki black kang ban he ki labang hello to tang ne ka jing kun ngalayan to you can sai la use the global that's all really use the global to you can sai la pan push the global haying jong kibreu to you can sai la yo damage ya I that's all la bam damage to you can sai la oh ilamis ya ka tu por ilamis to you can sai la change the position you can sai la ya no yo ka jing keren ka speed to you can say la bam damage can say la bam damage kadang saksasan 2 HP oh you can say la late no okay good that's all layo shipon that's all layo shipon that's all layo shipon that's all layo shipon to ka mentala di sekarang expected ya iba that's all to kene karau ladai karau expected saya iba that's all ta ngin pek mano ki banja mano ban yara ya kena ka second round hang nè, here we go hapo sa Rocky kwa pan yakun close range ben mo toy that's all la close yala de daw oh my god that's all la bam damage kala sastang 38 HP to you can say la persang ber one push nama last two la yo headshot hi one shot so that's all la kerkut yala de daw global you can say don habar jong global jong ibadat sol you can say dang abaya ibadat sol ba in meet nang tu ba ni shu ai klam nakli ben yora sunni kata buya ya kana ka second round Rồi can say đang ai lạt vậy đặt sợi bệnh miệng đang thế. Rồi can say. Oh my gosh. Rồi đặt sợi lại use cover bây giờ là để đầu global. Là cover bây giờ là để đầu global. Rồi cái đặt sợi là sim cover là đặt sợi là sim cover. Tăng này đặt sợi lại damage can say. Can say là sa tăng 51 HP. Come on, đặt sợi go and push him, kill him. Ang này cái gì ikut. Oh my god. Okay, can see lah yo ra ya kena ke second round. Okay. To ida sel dang yo kill one. Ilayap sansin karena mejeng i sunspan kendai sun. Ikan sai sansin kill. But tang sisin yap. But damage si hajan terus pasan. To kena ke round ke baan la job dai ikan sai. Karau baning kong la job dai ida sol kemut mentah ke last round best of 3 ngin pek sai ke last round mano ban yo ra. To kena kita ke last round best of 3. Best of 3 kadai kita last round kat kita job nang ni kila yabat ya kata championship hakajing penyat ka jong nga so kat kita yora kin yo diamond te diamond sa announce pat hadin dala don uba job hakane ka last round to man changi dang expected ya iba kan sai so iba kan sai lai by don that story dang ya hang ne kajing kun ka balong plane ka best ka ban yakun kay kan sai lalit push saja ka badon itai that so kan sai la bam damage stang 25 HP isa lada I that so one push ikan sai lalit no tay kan sai la kerkut yala de global so global lapat no global lapat da so that so one ikan sai la bam damage biang 34 HP dang sa stang 34 HP so ikan sai dang healing yala de that so dang yale ban push jaka badon ikan sai ani kajing sian jong ikan sai o jong i that so la persang ban sian na kejap
To ikan saya sa stang arpu pra HP. Come on, that's all. You can do it. Pila man ba champion? Oh my god. Okay, to that's all. Layo headshot na ya ikan saya naman ikan saya sa stang 28 HP. To hakan ka round la day ba round expected ya iba. That's all. Dah. Kene ka raw expected ya iba. That's all to. That's all. Layo 1 point. Ikan saya dang still 0 point to. Omlilay naman kene ka round ka ba? Teto idasol imut banlek sang ti tang ba idang sungo artin ya kata kajing lek jang i to idasol la shoot tang ba i kan sai sim cover daw global kajing speed din kawang global kini to idasol layo damage okay to idasol layo damage biang ikan sai okay headshot good job idasol layo r score kabangun r point to ikan sai dang 0 point idasol r point tang pay to kena karaw la karaw expected ya iba kan sai okay to here we go. Minapit hai kajaka ban kun hang ne kajaka ban kun hang ne kababes kajaka ban kun kabalong plain bay kabam don jingka like stang ada deploy ban use the global to ikan sai ilas dang ban push to ikan sai layos kaskil jong balok to that's all ikan sai labam damage lasa stang nyaw po pra HP to ikan sai lasim cover la de ban yo healing to ikan sai dang healing that's all lawan push to ikan sai min pek to ikan sai dang healing menta to that's all dang ab ya ikan sai lano in mi na nang tu ban shu I headshot back to ikan sai lami 168 HP. That's all full HP. With EP is also full. Connect around. Kat Layora Championship. Okay, kalalong karong kabala kam hi. Gitu. Oh my god. One shot. Tick headshot. Takadaw. That's all layo live point. You can sign still 0 point. Ani, kanay ka last round kan sign. Halo masa kan sign kanay ka last round. To das small two ka last round kat kiba job Layora Championship. Iya kata kasap ka jong pi ba kan sai penino ya kasap jong pi ban yora senon ya kata championship penyo utau diamond ujong bangan ai sapi dah ne kada ka ban expected saya ba kan sai taka jing ikon kaya hang ne nomor hang ne ka jaka kalong ka plan ka ba the best adu kata oke to hang ne ka jing ya fight so orang sabot orang yang global mano ban yo bat championship. So that's all layo damage. Ikan sayro layo damage. That's all sastang 150 HP. That's all sastang 96 HP. Okay. Okay. Here we go. Oh my god, ikan sayla miss. Okay, that's all dang healing lah deh. Ikan sayro idang healing lah deh. Ikan sayro idang healing lah deh. Okay, to last dang bandit push. Kena kita ke last round mana ban yora kata championship. Okay, yang tu kilaya miss kipian ang subanesian. Okay, to ikan say la siya ka position ilalit rung na siya po jong ka zone. Okay, ang ne ikan say la miss last. Oh my god. That's so lakloy ban IAP direct back headshot. To that's so layo soft point kan say still 0 point. That's so satang score kamu ya layo ras dan ya kata championship. Nah, ini apa mana ban yora kata championship. Tahang ne kelas dang kata kelas round lada jaba I that's all in yora biang sa score kamu layo ras nun ya kata championship. Hai. Ang lucky blah. Yo, let's go, man. Let's go. So, kane menta aja lada aja ba that's in yora biang sa hakane kasin kamut ilalong sundan ita championship kat kung kajing punya jong aak ya to kila yamis para maki
Can sai miss, that's all lah miss. So can sai lah your damage. 83 HP pedang sa, yeah, that's all. That's all. Come on, that's all. Okay, can say like your headshot. Wow, what nice, bro. Player 1 point. They can say like your chipon. Kung tu ka day lang bakam isyong shit kata kajeng yakun mo. Okay, so menta kidang yawat ka jaka ban yakun. Tu ka jaka ban yakun ka bakam dalong plane te kidang yawat hai kata jaka. Tu kala ban day hang neru. Okay, kala ban day hang ne. Here we go. Let's go, man. Let's go. Mano batbit ban lakai. Uta ban yora champion. Okay, to kajing scroll ban use your global kajing speed. Okay, that's all like your damage. Ilayo ilasya damage ngamud. Oh my god, that's all like your raya kata champion. Okay, that's all like your sun kill. But chisin yap. Damage siya jar life pak kendai penriu. Ikan sai pat shi kill. Sun sin yap damage idang yo tang sun spa. Sunpo. Congratulations ya iba. That's all ilade in nang job but ilade ru championship. But kat kum kakular ban ong 1000 teliu diamond kat bayora ya ke best of 3 kena best of 3 layora da i dead soul kemun layora aslan ya ke price 1000 teli u diamond kublech bun ya fi baro ki baya pikai kena ke video jonga sumba saya subscribe lem kena ke kata ke second account jonga have 143 ki baya kwa ban add friend saya add kena ke second account jonga utu id jonga tu saya page saya play bah kublech bun ya fi baro. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah.